I da ste ljudi dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. I ljudi, samo sve izvinjavam se što nije bio klipova baš duže vremena. Znači, prvo se izvinjali smo, snimili sam imali ideje, tako da sam došla na ovu ideju. Danas ću vam pokazati da napravite Discord server i da ubacite botove. Možda bota i ostale bote. Da nas same pratite. Znači, onda smo na telefonu, idete na Discord. Na kompjuteru iOS, MacBook ili bilo šta, idemo u Discord, pokrenete i znači će onda napraviti server. Ovako će mi znači samo da ovako će biti. Da joinujete server ili da redujete, vidite server, ako želite da napravite vaš server. Naprimjer, ovo ću da zvati test. YouTube, ovdje je server regionalizirate, stavite centralna Evropa, idete rate, napravili ste vaš server, ovo vam je generalni chat i voice channel general, ovako sad smo join, evo moj nick je Mario 2.0, ovdje ću staviti ovako i ovo je taj server, da se vidim da se sad ubacite bota, znači odete na pretraživač i izaberete pretraživač, znate, i upišete Discord bots, ne znam što prikladno Discord, da veze. Piše ovako, imate ovo prvo, imate razne liste, idem na ovo. Imate link u deskripciji, tako da nemojte brinuti. Imate link ovo servera, možete ući i da se zapravo igramo razne igrice. Evo, opet ću link, ne zaboravim. Onda smo na sajtu i sad ovdje imate razne bote. Muzički bot se zove ovako, ovdje upišete da build bot, idete search, ne znam zašto nije našao, a ovdje leđe ovdje build. Bot, ovdje nešto nije to da nađe, evo build bot, on ima posebno sajt, imate i ovaj link, i sada idete na ovo plavo ili vid, ali pre sve napravite morate da verifikujete email, a bi vam vratilo, ništa lakše, stići će na taj email koji ste htjeli, stići će na email i onda uđite ili idete na verify email, tako nešto. I sad ćemo doći na stranicu. Evo, čitala je server, tako da sada čitala je stranica, tako da sada kliknemo ovdje, select server, izaberite neki server i sad vidite auto riz, piše ovako bip, bop, bip, kliknite na ovo nisam robot, potvrdite ste robot, meni će sam potvrditi i sada ćemo ovako čitati. Ja sam not the fly server, pa sad oni prave nešto tamo, pa mi stiže room notifikacija. Vi što sad taj bot bi trebalo da se ubacio, idemo na server, naravno. I idemo na test YouTube, već smo, a da počnemo, evo, taj bot, build bot. Sada on pušta muziku, preporučujem bi vam ovako da napravite, idete ovo test channel 1 plus, i za test channel pišete link ovdje, idete da potvrdite i da pravite ovaj link, gledate tamo, sada pišete plus join crtica voice i
ovako, i pošaljete. A onda prvo puta morat će drugo i on se sada ošćiti join na ovaj server, ovdje u linkove. I sada, dopustite u muziku, ovdje samo pustite u muziku od, evo čućemo, ovako, a onda se joinite da čujete njegovu muziku prvo to, znači odete ovako tu gdje je on, kliknite na ovu general i connect to voice. Sada ste s njim i ja sam išao upisao music pauze, ovdje imate razne komande. A sada da mislite pesmu koju vi hoćete. Odete opet na pretraživač, i tamo odete na YouTube. Sad se mi ne nađemo. Hoćemo na primjer balkansku scenu. Idete na ovaj link i sada opirate ovo uzmete. Izbrišite voće dalje, znači odupiti, a sve vam uzmete. Samo to će vam trebati kopiraj. Zatim se vratimo u Discord. I zatim ovdje upišete ovako. ++ request razma i nalepite ovo i pošaljite ovako. I ovdje sam našla ova add prase to playlist. I sad idemo ++ music. Svima, a vam ne i put ono, šta ste, bude ona pesma da vam ne prebaci novo, idete ++ skip i prebaci vam. Možete povećati volum kao, znači na ++ volume, on naveste na 25, vi možete od 0 do 100. Sad ću vam, select the number between 0 and 100, 1000, što ne odpravim, zabraćam, 100, 1000. I onda možete vi napraviti, na primjer, ovako nešto. Uzmete rate channel, voice, channel name, server, music, box. Možete da namestiti da budu ovako dole, ja ovdje sad ovo gore. I onda vi uzmete, uzmete i uzmete ovo bota i prebacite na gore. Idete ovako, sada se snađem, možete da prebacite u neki drugi ovdje u server box music i onda muziku. I on će to poštiti muziku i ostalo. Što se tiče klipa, on si da obavezno ostavite like, share klip i spremite se, a već ste idemo se u sljedeći klip.